Diteruskan ngoge Yohanes pasal 6. Ibas pasal 6 kuakaplah kita lupa storytellingnya. Cerita di depannya 5 ketur roti 2 ekor ikan. Besur 5.000 kala dilaki saja, jana sisa 10 2 sumpit. Eda melatar belakangnya. Maka pengajaran Tuhan Yesus bana lebih secara doni. Maka kari masuk mu ia hal pertendin. Seritrana keperlunta idoni. Maka babana me ku keperlunta isurga. Maka ia sirih isurga nari. Kudoni jaga idoni nari mulihkan ka ia ku surga. Nakan kula kalak ndaing goya besur. Gundari masuk mia nakan pertendindai. 2 hal usur iturikan Yohanes. Sada secara doni enda kita ngeluh. Maka sada cara pertendin. Surga ingan kalak si inggotek man banandai. Tapi kalak si tubuh kudoni jadi kalak doni ia. Tubuh ibas kesah si badia, maka nggo kalak surga ia. Sioke ras-ras gelah adu perukurun si bagenda banci si ida. Ras banci si antusi. Ulah kita lupa. Enda buku Tuhan. Jadilah bancilah ia menceritakan Tuhan dai. Gelah banci si tandai ia. Dunia enda ia kata enggo ibas dunia enda. Kata ia jadi kenca. Tapi lah itandai dunia enda ia. Enda mesti usahakan di batas sirih isurga narindai gelah banci ia si tandai. Cara ngajar berenaman kita lebih nggo siteh maka lit kepeken pemerena guna keperluan doni enda ban ia jadi kenca doni enda. Maka berkena 5 kibur roti situhuna nuduh kenca. Maka ia ngolit ibas duni enda. Jangan duni enda jadi kena. Maka roti pebanci bana jadi melala. Silanjutkan. Kata si mereken kegeluhan si rasa lalap. Lid kegeluhan si la rasa lalap. Lid kegeluhan sentisik. Kam rasaku ngom tekhendu. Kegeluhan ta si sentisi enda tading idoni enda. Mungkin kamu juah-juah kalban di batas si umur ndu lagi gedang sakal katakan 85 tahun. Kegeluhan sentisi kap maka likakari kegeluhan si rasa lalap. Kata si mereken kegeluhan si rasa lalap. Jadi jika katakan du katandai engko kam dek berkena kegeluhan si sentisi ndai roti gelah ulam melihe. Kegeluhan si sentisi ndai 5.000 kala. Gunari katandai ka berkena nama kegeluhan si rasa lalap. Ayat 60 Yohanes 6 ayat 60. Megi kata Yesus anterem ajar-ajar Yesus ngerana nina pengajarna enda mesrasa isi ngengasup megi kenca kaikin nginda pengajaran Yesus si mesrasa megi kata Yesus enterem ajar-ajar Yesus ngerana nina pengajarna enda mesrasa
isi ngengasup megi kenca. Pengajaran si mesra siapa nge idah ndo. Adi pengajaran limang kiburu tindai bestru kala andai bereken nakrinana kerejeki elah mesra. Eko akak lah mesra ban ia kala doni cocok akapna. Jadi apa ikin si mesra Sinin coba si mesra mekaken. Engkai maka enda kari mesra. Entah kamlah kak du mesra. Tapi kalau enda mesra ngakapna. Apa ikin pengajaran si mesra si cobakan sini ni jenda. Ayat 52 di arah di atas. Ayat 52 ikatakan baginda. Si mulai saja dia di atas nari. Ayat 50 sioge. Tapi roti sirik surga nari la bagai. Kala siman roti enda la pagi mati. Aku meroti si mereken kegeluhan sirik surga nari. Kala siman roti enda ngeluh merasa lalap. Roti siku bereken mekap dagingku. Siku endesken gelah terkelin doni enda. Megi kata Yesus enda, rubat kala Yahudi sapi-sapi iya nina, kuga ngeibahanna. Mereken dagingna gelah sipan. Apa ikin jenda pengajaran si mesra? Adindai roti lakap kala enda mesra ban ia kala doni tehsa arah babahna man roti ndai nguseuh besur. Jadi si mesra ijenda mekaken. Ibreken nama kulana gambaran roti ndai gelah banci terkelin doni enda. Syukurin bagus-bagus. Kuligia endam kari lalap menjadi perubatan kala enda. Aku kap roti si mereken kegeluhan. Tapi roti si rik surga nari la bagai. Kala si man roti la pagi mati. Aku roti si mereken kegeluhan si rik surga nari. Kala si man roti enda ngeluh merasa lalap. Roti siku bereken mekap dagingku. Siku endesken gelah terkelin doni enda. Megi kata Yesus enda, rubat kala Yahudi sapi-sapi iya nina. Kugang ibahanna mereken dagingna gelah sipan. Enda mesti mesra. Lang adindai lalit mesra japape. Lau jadi lau anggur jalan. Kalak pangpangan ipepalem jalan. 5 ket roti besur 5.000 kalak jalan. Tapi masuk mu Yesus hal rohani. Sindai kerinana doni kegeluhan si sentisik enda. Tapi gundari masuk mu Yesus pengajaran nasi lateraloken kala enda. Ijai turi kena mengenai ia meroti sirik surga nari. Yendes kena mekesahna guna gelah doni enda dat kegeluhan si rasa lalap. Bicara nindupe sejarah. Labu pernah idahndu kalak si berkuasa. Labu pernah idahndu kalak si berkuasa mate guna rakyatna. Enda mesti terjadi. Uganina mereka dagingna gelap banci sipan. Labancila ngerana soal kematian Tuhan Yesus. Guna nasab pendosa gelap banci kita dat kegeluhan si rasa lalap.
Kampe rasaku adi rezeki bereken di bata, labo kak mdu mesra ngalo kenca. Tapi adingku kariseuh, upah dosandu kematen, elanai buang kandu kata sebagai. Ku bereken pedalan pengampunan dosa ini du mesra ngingantu sisa, aku ruban dosa, kam geng kenca, labo terlalu kendue. Enda mu pengajaran si mesra silit ibas, pasal 6 dai ban man roti labu ka akap kala enda mesra ban ia kala doni, tapi Tuhan Yesus lid dua kegeluhan ni nalalap, lid kegeluhan ni doni, lid kegeluhan i surga, maka banci kam pengket ku surga ema adi pandu roti sirih i surga narindai ema daging anak manusia. Yesus mate gunandu ras gunangku, ega kedungenap. Adi enggonda si idah kesulitan kala enda. Megi kata Yesus say enter majar-ajar Yesus ngerana nina, pengajarna enda mesra. Ise ngasup megi kenca. Kampe labu begindu, aku pelabu kebegi. Adi siri isurga nari si mada kuasa, mate guna nasabkan dosaku. Amin. Nalagi alit sinuri kencaman bana, itah Yesus nge, maka enterem kalak jungut-jungut karena ia. Maka ninaman kalak tondelkin ukurndu megi pengajaranku enda, kembali ka isi Tuhan bas kitab enda, bicaralah pelit sinuri kencaman Yesus, itah Yesus nge, maka enterem kalak jungut-jungut karena pengajarna enda meroti siri isurga nari, enda mekondeskan dagingku, gelah terkelinduni enda, tondel ukur kalak ndai megiken ija Yesus si erkuasa. Singgo idahna uga kuasana. Gundari kata kena mekulana menjadi roti. Menunjukkan kematenna ikayu persilang gunanakan pertendinta ija dosanta banci isasapkan gelah upah dosa kematen dai. Banci berubah gelah upah dosa eme kematen. Tapi pemerintah dibatasi ibreken erdandankan Kristus gelah kerinana kala sitik man anak lanai mate tapi dat kegeluhan si rasa lalap enda pengajaran si tondel man kala enda banla pernah sejak dunia ijadikan si mada kuasa si reh isurga nari ngendeskan kulana mate guna bangsana sendiri. Engkai maka yetah Yesus kai silit ibas pusu kala enda, maka yetah Yesus ngotondel kal ukur kala andai bandai pe surah-surah nareh ban goya besurnya, maka rih kakari kita besurkang kari kita secara doni endandai. Kam rasaku jenda metondel na kita ngikut Yesus. Adi pasu-pasu di bata, bancikan katakan teologi yang lebih mantap ya. Iya, berkat doni, berkat si ibreken Tuhan Yesus, makmur, kekayaan, hidup berkelimpahan. Ela bolit pernah tondel ukur kala doni ngalokan pengajarna. Tapi adingku kata kena soal kematenan. Nggo kata kena soal nakan pertendin. Nggo kata kena soal kegeluhan si rasa lalap. Enggo tondele. Tondel kinukurndu megi pengajaran kundai. Kugandia. Adi idahdu anak manusia. Sireh isurga nari. Kulih sekali nari kugandia adi idahlu anak manusia siri isurga nari
mulihkan nangkisku ingan nandube. Enda bantuhan Yesus nampatisa gelah ulah kari tondel ukur kala enda bicara mate pe ikai persilang. Gelah ulah tondel ukur ndu kuga adi idah ndu anak manusia siri isurga nari mulih kenangkis ku ingan nandube. Gelah ula karyakap ndu kematendai enggodung. Kematendai gelah banci mulihkan kam terkelin dan ndu kegeluhkan si rasa lalap lang anak manusia siri isurga nari adinggo pagi yang mulihkan ke surga idah ndu kai jadina. Ban ko akap jenda metondel kerinana kita sebagai ajar-ajar Tuhan Yesus adireh kematen. Lanai siakap kita itemani di bata. Tapi labo bancilah kasih katakan adilalit kematen lakalit kekeken. Maka Yesus katakan jenda uga ka pagi adi idah ndu anak manusia mulihkan ia ku surga inganan ndu be. Wakak labo tondel adi silah kini teken duras kini tekenku menjaga manusia mate ngeluh dengar sekali nari ngeluh rasa lalap ku gandia adi idah ndu anak manusia sirih isurga nari lalit isi pirih isurga nari. Seluruh nabi-nabi datang dari dunia yang manapun nabinya mati dan tidak kembali ke surga. Adi Yesus ia meroti siri isurga nari gelah nakman pertendin kala perdosandai. Maka andingkan Yesus meroti siri isurga nari ras roti siri iduni enda nari dua pangan manusia. Siri bancang geluh idoni rasi bancang geluh banci kita isurga adi sialoken Yesus ndai mate guna dosanta. Menjaga mate keke ibasi mate nari memakan nangki ia ke surga mencorak kegeluhan si rasa lalap dai. Ya jari Yesus kala enak ku gandia adi idandu anak manusia sire isurga nari mulihkan nangkis ku ingan nandu be. Diteruskan. Ingatlah si pegeluhkan manusia kesah di batakap. Gegeh manusia labolit ertina. Kata si enggo ku katakan man bandu rehna ibas kesah di batanari. Kata si mereken kegeluhan man bandu. Isambung Yesus mengenai kesah si badiakap. Si banci nampatisa gelah ulah tondel ukundu ngenin sekai si ku katakan. Sebab roti si pandundai mateng kambana. Aku mereka lima kenter roti ndai. Apa direh kari kesah si badian dai. Emosi banci mereka kegeluhan seh pengangkandu. Isikin Yesus dai maka itu kenama aku meroti soal kematen na ikai persilang si banci mereka kegeluhan doni enda. Tapi lit piga-piga ibas kam latek. Persoalan isi Injil Yohanes latek. Siuli kagia. Dosa manusia mulai dari kejadian pasal 3 nini bulang ta Adam ras Hawa layak kai si katakan di batai. Maka ibas Injil Yohanes te kata kunci na banci ku surga labo pertobatan. Tekin kam ban Adam latek. Maka panah buah batang kayu ndai. Endare aku kudoni ku breken kulang ku enda menjadi roti. Adi tekam dak nduma kegeluhan si rasa lalap ndai.
Tapi lit piga-piga ibas kam late. Nuduh kencaka Yesus ndai tehna. Maka lit piga-piga baskala late man bana. Tang-tang nana ripe enggo yeteh Yesus. Ise pagin silatek man bana. Jana ise sindayaken ia. Ngutandain du di batandundai. Tehna kerina. Nah. Pasal 4 kak ngo kita lewat. Ieteh di beru Samaria. Maka itandaina Yesus ndai. Ban yeteh Yesus kerinana kai si enggo idalan kena tandana ia. Enda me dibatasi suruh. Enda me Mesias. Enda me singgo suruh dibatandai. Rekudoni enda kata enggo jadi manusia. Tolenina Yesus perbahan seme maka ku katakan man bandu. Isepe labo bancin dahi aku. Adilakin pesikap bapa dalan man bana. Gunan dahi aku. Kesah banci. Adilah pesikap bapa sini surga dalan du. Labo banci kamreh gunandahi aku. Maka labo lit gunana gegeh manusia. Mau ngoda kata kena? Ngoda kata kena. Labo lit gegeh manusia. Engkai. Ban labo banci kari idah ndu. Rutin dai ngencakari lalap idah ndu. Soalna kan pertendindai labo kari idah nduwe. Ngai kesah si badia ngemereken pengangkan. Isi labo bancin dahi aku adilakin pesikap bapa dahi dalan man bana gunan dahi aku. Erdandankan pengajarna enda. Enterem kala nadingken ia. Lanai ikut kena Yesus. Pengajaran siapai? Tondel. Yesus mati ikayu persilang. Labo kap disedap megi kencah. Tapi mujizat terjadi. Gapi begi kendu melang cuping duwe. Tapi Yesus mati guna dosandu. Labo kam tertarik. Yang kam tertarik, Yesus datang memberikan kehidupan yang berlimpah-limpah. Kam banci ku surgae, labo angkandu, sanga kam kari mati lanalik kaipe berkat ijei. Lanalik kaipe tambarna ading guruh kematen. Kecuali roti siri surga narinda ipandu yalo kendu, ugaya keke tambarna maka banci mati. Sekali tapi ngeluh ka ban MC bereken Yesus. Aku meroti siri surga nari kerinana siman roti enda rasinginem darahku ngeluh me iya rasa lalap rasku pekeke pagi ibasi mate nari emu kegeluhan si rasa lalap ndai. Makanina Yesus manajar-ajar nasi 12 kala. Kampe itading kendu atendu aku. Si 12 pe goncang. Ban pengajaran tentang kematian Yesus. Bicara uga apa peninta labo tertarik man kala doni. Maka khotbah si uga nindu gospel prosperity tahkagia berita kemakmuran, berita sukacita. Kerinana baik den lukaipe mengubah supaya sifat doni yang ada menguasai sa meriah kapna tapi ku katakan man bandu labo kambabana ku surga tading kenang kam kari maka nina Yesus man ajar-ajar nasi 12 kala kampe tading kendu atendu aku. Ngaloi Simon Petrus, oh Tuhan, kempa isi kami lawes. Katandu kap
si mereken kegeluhan si tuhu-tuhu sila erkeri-kerin. Kala doni roti ngenca. Diganai kam si jenda guru. Mabagian di latar belakang ni dah. Nina Yesus darah mindu aku bango kam besurka. Tapi labo ban iang kandu tanda-tanda sengget Re Simon Petrus, ngaloi Simon Petrus, oh Tuhan kempa isi kami lawas. Katandu kap si mereken kegeluhan si tutuhu sila erkrik-krin. Endam iman si benar nandangi Yesus, maka banci kam terkelin. Maka banci ipu kekena kam rasaku iba si mate nari. Katandu kap si mereken kegeluhan si tutuhu silar krikrin lalit dat kami ijanari pe. Ban kerinana nabi-nabi mate ras ikuburkan. Tetapi kamre isurganari berkorban kam guna kami katandu masih berkuasa si mereken kegeluhan si rasa lalap. Endam mendasar iman si payo ibas Injil Yohanes enda. Naloi Simon Petrus, oh Tuhan kempa isi kami laus. Lalit isi besi bagi kami. Katandu kap si mereken kegeluhan si tuhu si lar krikrin. Gendori tuhu kami maka kamu si badia si reh ibas di batanari. Kam rasaku ugangi panci kata kenduman Yesus. Sebab nina Yesus ndai kulih. Maka nina Yesus manajar-ajarna si 10 kala. Kampe itadingkan 2 tendua. Murtad dia. Ditinggalkannya Yesus. Ngalui Simon Petrus, oh Tuhan kempa isi kami lawas. Katandu kap si mereken kegeluhan si tuhu-tuhu silar keri-kerin. Itahna kata di bata itahna kata Yesus itahna Yesus roti sirik isurganari si banci mereken kegeluhan si rasa lalap. Si pedoakan. Genduari tuhu-tuhu kami Tek iaman Yesus mengenai isi Yesus Gendari tuhu-tuhu kami maka kamu si badia sirih ibas di batanari. Nabi tidak bisa menyelamatkan. Tapi sirih ibas di batanari ndai tek kami. Kaingi banci kata kenduman Yesus. Adi Thomas, oh Tuhanku, oh di batangku, bagaimana nina Yesus, nina Thomas man Yesus. Adi Simon Petrus, miskal katakan katandu ekap si mereka kegeluhan, ijape lalit nabi si banci mereka kegeluhan man kami selain kam, kujanari kami laus di bana. Nanti katakan genduari, tuhu-tuhu kami maka kamu si badia sirih ibas di batanari. Kam rasaku kugangi pengakundu nandangi Yesus sirih isurganari singgo mulih ku surgandai. Bila kari kata bas Injil Yohanes lawan kejadian pasal 3 la Adam. Tapi ibas Injil Yohanes ngaku Simon Petrus kamu sirih isi badia sirih ibas di batanari. Nina Yesus manajar-ajarna makin 10 kala kam enggo kupilih. Tapi sekala ibas kam iblis kam. Ugang ini megi khotbah Yesus. Adi katakan murid-murid nape lidje iblis. Engkak maka ninta adi selamat artina. Lanai kita anak-anak iblis. Sebab duang kerajaan. Kerajaan iblis
entah pe kerajaan Yesus. Maka Yesus itulah raja. Nina Yesus mana ajar-ajarna makin 10 kala kam enggo kupilih. Tapi sekala ibas kam iblis kam. Ban labo ia sih pengakunna nandangi Yesus ndai katandu si mereka kegeluhan man kami. Te kami maka kamu si badia si isuru dibata isuru ganari layat te. Maka murid nasi sada enda iblis dengar lalap. Lako kap salah adiogen di kitab Kolose. Nina kita enggo ipulahi ibas kuasa gelap nari ipindahkan kita kubas kerajaan anakna. Ija dosa-dosa santa enggo yalemi. Judas Iskariot anak iblis. Silanga bertobat, murid Tuhan Yesus kata kena anak iblis kap Judas enda. Ngeri situ huna adilenga kita selamat. Anak iblis kepeken kita. Ban kita anak iblis. Babanalah kita ku neraka. Ija ingan bapan tandai. Yesus jenda terus terang. Ikata kena uga situ huna kerinana. Adi jalan masih terem jungut-jungut. Jaga tondel ukurna. Tak dingkena Yesus. Tapi murid-murid nape. Lit kaje sekala. Tapi sekala ibas kam, iblis kap. Maksud Yesus si Judas anak Simon Iskariot. Sebab amin nagia Judas sekala ibas saja rajar si 12. Idaya kena atena Yesus. Labo ia ngaku bagi Simon Petrus ndai. Katandu ekap si mereka kegeluhan man kami. Ngote kal kami maka kamu si utus di bata isurga nari guna rehku duni enda. Si Judas enda ekonomi. Ndayaken manusia duniawi gelah besur ban roti ndai. Kuakap bicara si gendeki ngoidah ndukrina corak murid-murid. Jadi bancing nungkun pusuhta. Engkai maka Judas enda lalap sen manukurun kena seh Yesus pedaya kena. Engkai maka sang aku gereja pe utang piutang ku ingat sangar minggu pe. Sangar minggu pe ku babakang perhitungan perduitan. Jangan-jangan hari minggu pe kam erbinaga online. Ban ia kala doni laya banci ku surga makandai pengajaran tondel arkiteken Yesus berkorban guna ia. Tapi Simon Petrus payukal pengakuanna kujakin kami lawas. Ban katandu kata kegeluhan ijapela bolit dat kami. Encagi gundari enggo kami te. Maka kamu si badia sirih ibas di batanari. Terangi arsinal sal ibas kegelapan. Tapi kegelapan labo pernah banci italu kena terang ibas cerita yang dah ndu gelap. Tapi lit je terang Simon Petrus. Kampe bancing geluh ibas kegelapan. Tapi idah ndu terang dai. Labo banakam talu. Ertoto kita. Si menghuli idah kami. Maka tondel pengajaran dunia enda adi itu dikendu Tuhan kami Yesus. Mate guna dosa kami. Kami roti siri isurga nari. Roti si mereka kegeluhan musti. Te kami ras itandai kami kam. Janah ialokan kami kam. Bagi Simon Petrus. Katandu mesti mereka kegeluhan. Ras kamu. Te kami sehingga yutus Bapa sini surga rehku dunia endah guna kami ersembah ras ngaku itandai kami di bata kami situhu mekap Yesus juru selamat kami dai. Amin.